Benjalo bona abantwana lo yena lo ngenayo yena ngokwakhe umntwana omncane engumntwana omncane abantwana laba bebedelela bese bevele bese bethuka la kuma WhatsApp bethuka omama abakhulileyo bethuka ukuthi bonke abakhulileyo sebeyizalukwazi abaphume abasuka sibafuni kodwa benje so yena honorable asomuntu osekhulile ulokho esesemncinyane ukuthi angasimela kodwa ke lumntwana ongenayo lo le 24 years nxa eseze nje kubo mama uzasebenza njani labo mama kuzamenza ukuthi azwisisane njani labo mama nxa yena ezathwala ikhanda amatheni uzakwenelisa lokho ethi that age asisakuzwisisi thina njengabo mama ukuthi kumele senzeni esikwazi sisazi ukuthi abantwana bonke benje bakhuliswe ngabo mama ukuze abe ngumntwana akhule ngabo mama asikuzwisisa ukuthi abantu nxa sebekhulile kuthiwa sebephonga ukukhitshwa nje kungala reason akakhulanga uJessie Majome yiyo umuntu engulisayo mina khonokho ngithi asikuvumi thina njengabo mama beHarare West siza kuma lo Jessie Majome angazabe lobuyama ezeni independent uJessie Majome we are going to vote for Jessie Majome Lowana umntwana soze siyele ngoba sabe sesivulele iHarare West yonke yabe sifile for sure yabe sifile umntwana lo is not going to deliver ebantwini she is too young okokuthi iconstituency le angeke ayithwale abazange bakunanzelele bona abaphezulu ngale ukuthi babone ukuthi lo mntwana angakwenelisa yini baphombe badobha ikuphonga udobha lokho kuphonga udobha mina ngithi siyala ngakho njengabo mama iconstituency yabo mama emelo mama sifuna izinto ezilengqondo njengabo mama asifuni izinto ezenziwa zizinto ezingekho emthethweni esikufuna sifuna abalandeli umthetho iconstitution konke abakwenza bakwenze belandela iconstitution ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi afuna ukukutsho yikho khona lokho